Sedmo pitanje za 4000. Pjesmom što je 1962. otpjevala u izravnom TV prijenosu Marilyn Monroe čestitala je JFK-u 3 točkice. A. Inauguraciju. B. Rođendan. C. Godišnjicu braka. D. Zaruke. B. Sigurno. Sigurno. Pa bio mu je rođendan i pjevale Happy Birthday to you. Vlada udari ovdje i gukni. B. Naš konačni odgovor. Vlado, nepotpuno. B. Rođendan naš konačni. Tako to kod nas ide. Dakle, bilo je to godine, bilo je to u svibnju 1962. na proslavi Kennedyjeva 45. rođendana na Madison Square Gardenu. Haljina koju je tada nosila prodana je 1999. za nešto više od $1.000.000. Evo, a vi ne 1.000.000 nego 4.000 kuna, točan odgovor na 7. pitanje. Točan odgovor, dakle imate 4.000 za sada.